Ali se to ne dešava prije nego što ja počnem da pišem, nego je pisanje te priče zapravo put ka otkrivanju o čemu je zapravo priča. I u tom smislu je naracija nešto što može da počne od bilo koje tačke u priči. To jest u završenoj priči koja ja zamišljam kao neku cjelinu koja je autonomna ili čak suverena. To jest ne zavisi više od mene kad je završena i mojih napora ili tumačenja. Sa stanovišta te završene priče svaka tačka je jednako mogla jednako moguće biti početak. Dakle, ne moram da počnem s likom, ne moram čak da počnem sa situacijom. Možda bude jedna riječ ili jedna rečenica ili mjesto, to jest mislim grad ili gradić ili mjesto u Sarajevu ili Čikagu i tako dalje. Ili fotografija. Na fotografiji je bila oplakivanje srpskog vojnika. Momka koji je poginuo na Slavonskom ratištu. Joško Kulušić, tadašnji glavni urednik Slobodne Dalmacije, stavio tu fotografiju na naslovnu stranicu. I zamolio je Viktora Ivančića da napiše 10 do 15 redaka, ne sugerirajući mu šta da napravi. Ovaj je napisao tekst pod naslovom Sve su suze iste. Nimalo patetičan, odmjeren, precizan, istinit i izazvao ne bijes, nego ludilo. Mislim, iz Zagreba je bilo nazivanja urednika Denja i tako dalje, ali problemi ovdje koji su se javili u svakodnevnom životu, jer još uvijek ko reporteri smo morali cirkulirati kad to nije mogao baš svako i morao si imati dopuštenje od oblasne vojne uprave da možeš negdje ići, ne znam, da možeš do Stona i tako dalje kad te zaustave na checkpointu da to pokaže. Njemu je tip koji je bio loš novinar i aktivirao se u vojsci s početkom rata, ispisao propusnicu Viktor Suzana Ivančić. Znači, na službeni dokument on ide s tim. Da vam ne pričam onda šta je bilo sve ovo ostalo. Ali mislim da je tih 15 redaka bilo strašno bitno za razmišljanje ljudi o ratu. Evo, ja sam Miroslav, nosim neku kretensku majicu, razumiješ? Čini mi se da je to u Hrvatskoj naglo. Investicija u taj privid je fenomenalna. Pare koje idu u taj privid, a signal je, gospodo, ja sam u kasti povlaštenih. I nije važno toliko šta je moje ime i prezime, ni ko su mi mater i otac, nego ja vozim Porsche Jeep i nosim Rolex i da je i analiza toga dio te kulture koja je naglo eksplodirala. I koja nije samo tipično hrvatska, nego je stvaranje, usred demokracije, stvaranje kaste. Manipulatora, dobara koji se strašno bogate i stvaraoca dobara koji siromaše. Da mediji ili novine ne prenose vijesti, to jest vijesti u onom nekom tradicionalnom, jednostavnom konceptu je nešto se desilo, pa onda ti o tome obavijestiš javnost. Ali stvar je u tome da mediji zapravo stvaraju vijesti, da stvaraju događaj. Da ono što nije događaj, pa upadne pjevačica grupe If nešto između dvojki, da je to odjednom događaj. Mislim da to nije potom objavljena vijest, to nikad ne bi postalo. I onda je čitava, mislim, propaganda američka u vezi s ratom je zapravo stvaranje drugačijih događaja. Događaj nije 300.000 mrtvih Irača, nego 2 američka vojnika. Ja znam da sam jednom imao diskusiju s jednim frendom koji je Englez i pisac i kako recimo kad bi kod nas bilo, ne znam, neki drek na sred sobe ili da kažem govno, da bi mi rekli da imaš govno na sred sobe. A Englez bi rekao, kaže, there is something in the middle of the room. Jebi ga, što ne bi on rekao, there is a shit in the middle, ali on to ne kaže. E sad,